Pale fit nga la inches riat nia kesom sari paruk le kesom riat paruk ni and si fit nga la inches kwa la fit nga la inches kwa John Kenti HC Van Limpuya tuipui tangvale H Laurin Luan na thiau tangvalde andronin nekle donani John Kenti HC Van Limpuya le ka toyom tu te arok sok he mai le he tuipui tangvalani John Kenti saya mor takena training ka Sani Somali na Sani Soma Alvin Soma champion alo ni doa Nasola bronze Seta hian gold ni masadala silver le bronze ala zen akela bien gold ala de utoksel Sani Somali akan middleweight golden in the champion Sani Soma akan H Laurin Luan na thial tangval kum som pariat mi chan maria cheng ani knockout et panian ne a yuna ni masin pakata me boka manjana khan ramamuk tangval to kirset mai wanal fuela ka khan knockout ina chaka arhuya khan second rail te lado la tur kham selang chuan ka phai kha to pai lo tur ni lai ka na pai lo sat tak maya Rin Lu hian final lut tani Rin Lu hi asung thabe bok le maya ye single inches hi jet maya sang dia ari zong ko hi ken som hi paruk jet maya ni oh John Kenti ma hian engtin ni ache don ni chu kan ti tur dia he zanina bau tu number ani fit nga la inches som pakale fit nga la inches riat oval ani noi don ani dan hoya fair ta ka khel tin ka thia tir chewa referee twin som tur ani ka ro le share tur pon nga don view maya kan share zo pan ngem nan helawa monisela inlet kanen photang kar laka na jena tur kanon jong don ani John Kenti, HC Van Limpuya, tuipui, red corner. H Laurin Lua Nathial, blue corner. Round 1. Olen ni hi oi bina chon thiam ve kan nei ni a in tum tu romang tak poni an thiam dun viwa Van Limpuya tha hui nei ne mai ni a thiam box te tanga boxing khelo Van Limpuya dak kat mai la ro lua po thiam tok tak mai ni a an pole na wang ruata ke tiang din mun sakan ni lo Laurin Lua thiam te ni Laurin Lua chu ni a zain zat chu an munam atira ka na munam lom ne ni a pai munam re tur ngai ni an dai de pop mai a an na lo din dio mai a Van Limpuya sang zok a lo lu an bei phia amara chu lo bum thaya an belen na takin ani pani chak zok hian pc lamun kima saron vel an fight don ania in ni zana title fight atu zok mo hian mel kan mule don ani Van Limpuya John Kenti kan dong le so aka ta tha chama Laurin Lua hi kutarang ani hi body movement ani chaboka ani hi Van Limpuya ngana chu kut chuak na lu tuk ni bokamo Van Limpuya kut chuak na em mai attacking na lu tuk ti mai chu ni aga ta tha chama kut chuak a duanga ti thelo chu na dong ve don ani kha ai khel tok view mai luan lao mi lung gat thatakin da body movement na lo bei ve an lu thuk china blue a duang na lo counter thai big lo red pon an kumpo la tamlowa ni kami John Kenti konsum hinia Laurin Lua blue he
kumsom pariat chawani John Kentin vây amaro chu vây chu kual deuh ma ni vây fu mai thei lo Lua gata chavia ma Duain deuh ania Bunda mama mani zana hoi den khel bokan larin lua chào ta một tur khat chata kan ron thoi chok le tu kha ron tuk zau thei mai khan nia ni cho nhưng mà hian thoi yang tho sang cha kha an hak le nia anh hit con đường một la chiến ta cái hit phủ là tầm lâuวันนี้เพื่อนต้องเอาวางเว้เรากัดละมุน้ำตักจู่ฮะเจ้าเว้ LG Company chuan Marshall Jelly tan liu award winning product tar an ron chok chuak mai LG Free Suite smart inverter 2.0 with Evercool technology CFL above pani ai kwa current hello so Evercool technology mang current low kwa rei tak se bong thai home inverter bodung thai necessary to freshness retention smart diagnosis technology mang kumsom warranty keng la si matsi tosi baka hisel na tan poimo somia vitamins vong Clear three. thei bi LG Round fits two. hi lobel chiang che LG water purifiers te hi kan tan poimo tat mai kan sel nan tui thiang lim kan in ne ma poimo sia hi in LG churi tan liu water purification system chu chuan chu bakani le fai kan lenga cái final là bị cắt này, thiếu đang ăn chiên ăn nó chỉ dễ dàng anh đi lâu. anh có cho thì video mày John Kentin Yo, phu là amar so con go kan thắt thả apar cắt thả, ada lol mai blue kan. Yo, blue nó đông lệ sao mà, yo, blue nó đông lệ, yo, lúa cho bồi đó mình. John Kentin, cho nó là cắt mà. Yo, Aceng kita rup mai, lua, aceng kita rup mai. amar so Ai cho lang mai. so do khan John Kentin hi nor na mai ni kha na box ya kaun tira blue corner tunai velia ra hi na chau ya ko chu karang box ya na box ya amar zo phur takin blue na che zau zawa blue velia single pass no chuang zo zawa Wetin Yo. low John Kentin at tapu chuột. Achule. Achule ta. Amuta top mai, larin lua. Amuta, aron thole. Amaro chu kau ngai tat. Athole. Atho chu zolo. Alua hai tat. Atop ta. Game atop ta. Birat thagem kuma Akui lem mai. Larin lua hian du sak na thil pek tam takadonga kan chiar chuak man tlat lo mai in lo hiat thiam ngai in knockout ani tlat mai a larin lua ani hi kan chiar don chuak kan chiar lak long pi lom sia he atlar dul mai a ziak chumani le hala in lo hiat don ni chu tiam thau chon zon ken ti po hian chiar tur kam takan ya ni hi chu zandanga kan la mule dona chuan chuan zandanga kan da chiar le thei tur ngai tai la chanem ngai ta ma an ma ni ron tro ma du sak na hlan tu te poisa sum le pai tam tak hlan tu te in zawai chunga lom thu kan soya kha pha min lo pom sak mai ta ula ani knock out tlak mai awangin ati tak tak thei talawani e Bout number Zathum Somkole Pangana. Light heavyweight final in Nekaren Zotak. Round Nina. Minute Katle second Somli Paruka. Knockout in red corner. John Kenty AC Valimpuya Tuipui.
a chak zo ka ni